Fatalo fatu ila whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga whaapoponga wana tamua i nei aso. Olo otua ia lau whainga rengol falma i tele o te pua tamasese mea ole i mato otua tangata lau tele. I whaale tonu moli mawina le falma i tele e pei o ea malulu ma isi mea o ngā e av esea mai ma le mauta ngase e pei ona sao no le minister o le mtanga adwe ngai lunga o ofisa wha salalau o le malo i le strofi na te nei. Wal kele o tatangata. E la tulo o fuma o le moli maulea mai ngata ngā rui. Lau whailoa e omi le rimo. La tu a whai umaru nili o tau whai e sui. Peitai o le asi singa whaapito al komiti a siasina i sao no e 5 tolu e a fau. Malulu lea ua toi tu i tutonu le falmai. Ai alo wha ngā solo pea i tutonu o vaenga o lo manau mia. Ai maise o wards o yei ngase wha pea ma whaleui. Sao no le minister mta ngā rungol soifua malolo ina vālasi tonga mga lo pitu whanua tāwhitu sele. E le tu o ia saina manela tonga ngana o lo o yei wha atonunga o masini. Ai o leisi leo o tua inga onga maile au whai ngā runga le whalamai e a fua ona o tangata lau tele. E o fui lai tātou whaleui. E si le mōli maumelu tangara. Toi whaleanga e tātou tangata. I le whai atu la a mea ua alo sa whamatala. Ai tasi nā me mtau ia le ia. E ia ele ngata il whaleanga o nisi o meto tino o umar whamatu. Ai toi o ma ame meto tisi. O le mea mtau tia nā le alo se tala. Meta ua le ina ia mawhai o na mai tau le tenu. Ma whaafonga mai. I le tele o la velame. Ai mai se fo i mea lai nā whai. O se mea o le lei. Ai toi whaleanga e tātou tangata. E le ngata. E mai maukan whapea na o ngase au. Talu whaale tonu mai ta wina o tua i aile lau tele le tunu. E ono toi wha mamalu ai sā a leo whanua o le whalemai po security guards. I le wha numero o tausi mai Italia i to tonu mo le wa inga o ngase. Le whaila o mai te wina i tau toi foki wal whaktuanga na toi foki la wal whalemai. E alao na li tasi tangata. E wa ia ngase. Ai mai se fo a vino tau mawhai tono whalemai. Watasi e me sa matua mana ia nuku. Na watu ai atalo mai tai leo. Ia o fia misa. Le winga leo tangata. Peita ia tu maulava le tūlanga maua lalo le mauta ngase mai le fia tausanga ua mawai. O lo o moli mawina pea lava pea e tangata lau tele. O le tau nu o sa ngase whaafua sei. Ai tau su e mai se ie e ufi ai le moenga umane ai whaapea mai e le ai se ia afu. A le whale mai, ai sa wai tua male ote o mea masani lava nā e tapena mai e le ainga lava ia. Ini se otalia iai whanau sa wai nā Samoa o lo oilalo le vainga leo. E whaatali ai mata au pusoli tu la fono lo o awhiai. O nā whanau la iti o lo tausia i tutono lo toa le Campus of Hope i tona i mato. O vaia le Samoa Victim Support Group o le SVSG le to o manga moe popo ngatia. Maafu ai le ngādwenga whai whaatasi le official to o manga. Malimta ngādwenga o leo ma whalepui ma leo la toi fuataina. E pe na moli mawina ili whai ungol vaya soilas fraile. Ma wha amatala e le itula wa leo. La lato ngādwenga soani ile lotoa ma le whale nofo le to o manga. O iaile sili le fitu se fulu whanau mai le pepe e o ile sfulu valu tau sanga le matua. O le ngādwenga soani na taita ia ele superintendent au mua, colonel au mua, ma le inspector ia Paul Tawaa. O le ngādwenga ia awhia ile wha amamao le lotoa. Ai o mea lofa mo tamaiti au ngā mo lato ia sa uma. O le nauwhanga lea le ngata mo whanau a fia mai sa wanga SS, ai o iai foi, ma le whale whaapitoa mo tina ma lato whanau sa waina mai ainga. Mai o le tele o tamaiti ma matua o i totono le lotoa, e so o tanga umalava i mata upu tau soli tu la fono lea o lo ngā lue whaatasiai le to o manga, ma le mta ngā lue ngau leo. Ai o se whaafitai fo i lea, a leli i leo si nia le sunga ia au mua, i se awano o la tau whaiai sea tautua mo le lautele, e ese mai le whaamalo si o le tu la fono. E la ngona fo i le la tau fia fsosoani, i whanau matangata o a fia mai whaingatā leo langa, ai mai se i whanau ma ainga. O le aunga lava, o le la tau ngāluenga o le ngānulue whaatasi, mo se Samoa saunga le mū. Tala tuli loa ta longa ti mungol fa ungol va yason te nei ai maise
o le aso o le ta'aloga Samoa ma Sepania. Peita'i o le manu malo ai o le manu Samoa i le au masi'i mai na langona ai le mafanafana o le tapua inga peila vai mamango uma ofo o le au tapua i le fia ma le whaamalia loto o le taunuunga o le ta'alonga. Ina ua so o le manu malo mai aua malo te tele masi'i mai le atu Europa a Italia ma Sepania le whaiunga le vai aso. E o lava ia li leo na lato whaamamalu ma pui le ta'alonga na moli mawina foi le ato ato le vaai i le whaasilinga malosi mai le ta'alo al tatou au. Ai o le sila mio al tapo i ngā Samoa mai tu e fia o le kelope. Le manu Samoa tolu sulfa Sepania tolu sfulu. E le itele i se pito le skoa mua al tatou wingi Owen niwe fitu. Ma so o atu ai lava ai le manu Samoa o atu le se fulu whaamata ne ai i le malo longa. O lo o aisiria pele manu lua sultasi i le sultolo Sepania. Peitai, e ui le malosi o le puipuinga mai a Sepania, ma o ai lato ai i le lua sultolo, e le iminga ai fo i le whaataliatu a le laina le manu Samoa, e mai se o fōlinga maasani ai o lona malai, ma le malosi wa ato atoa, ma momoli atu ai i le taunu unga le ta'alonga tolu sfulfa i le tolu se fulu. Ma maua ai e ainga uma i le tunuu, se aso sa fia o le whaftai. Enare takes a step, the ball's gone backwards. Off Curry, but it's Mapu. And then Enare, smart kick. And the chase, Manu Samoa with a winning try, Nigel Wong. Such a brilliant and spectacular player. When the weather is good, hasn't been his day, but he's come up absolutely with the play of the game. Nigel Wong, left winger for Samoa. What a play, what a game, what a finish. Well, it's one of those moves that I think they've been practicing with Mine and Pacifica. And certainly their combinations come through. Nice little tops kick there and behind one. Enari, and the timing of it was perfect. The bounce of the ball, but he didn't try and pick it up. He just fell on the ball. Great control. Great try. What a finish. Well, on whoever made those calls to bring those boys on, and that's what you want from your bench players coming off the bench, just to add that value and power. Captain Theo McFarlane, we're in referee's time now. That was a magnificent second try by number 11 winner, Nigel Converted by the consistent LA. And if I think this is the last play of the game. Spain 23. And just I think 3 minutes ago they were leading 23-21 Spain, and absolutely the impact of the bench. So Garcia with the throw, when Samoa in defence mode, wanting to close this game out now. Spain, all purpose, all determination in the second half. I'm going to try and rock and roll from here. Spain, short ball, Samoa defenders off the line quick. Ball's low, they're just a metre away. Another pick and go, this time from Pele. And the try is scored, they're going to run out of time. Interesting that one, Keith coming from wide out position, but was given by his assistant referee. There was a ball down. You see where Keith is, and it was on the far side. The ball was put down. It was a long way away from there. And it was put the ball up. Obviously you can see the ball on the ground. So a good finish to Spain. Won't have enough time for another restart. So it'll be just the conversion, and that'll be it. And 4 tries to 3 on this player over Nuisa. He has been spectacular in all aspects of first 5-8 play.
Great kick. It's a real icing on the cake there to put a 2-point conversion at the end of a absolutely entertaining and a spectacular game. A 7-try thriller it has been in difficult and trying conditions. And Manu Samoa, who led 21 points to 13 at half time, did enough to close it out by 30. Le tautua whaiwhai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa ili nei fo I tūla mana tamua. Whaktai fo I le Wendy's design o lo I funga lei mo le ofu mātango fie ai whaasoi fo ia.